Whaatalo whaatu Samoa lau whaasausaunga le nei fiafi. Au iai whaina manolonga le sāpati manu le tātou ali. Tulonga pa ia mga manu o Samoa whaafunfonga mai le nei tūla fiafi tātou whaasalaunga ma lo le soifo maua. Watu ina atu le nei whaasalaunga o se whaamanatu tāua le mamanu le atu nuu. A wāpui puinga māsani au tātou iai Vaaitau whaalietonu le tau. Mō le sauma le mua tātou aina. Ai maise na i tātou whanau. E peo na tui nātu le lapta inga mō timu mafa le aso losfu matolo i anuari. Lapta inga mō lolonga mafa i le aso losfu malimo i anuari. Lapta inga mō samili mano losi. Ma le lapta inga mō o ngā sami le aso tōtu matasi i anuari. Po le aso to nei. O le nei whaasalaunga ua toitu i nātu ai se whaamanongo le tūlanga o le tāmi le taimi nei. Ma le isi fitu aso lumana i nei. Peo na iai le tātou tala le tātou tuina atu i le tāli lima le afiafi nei. Leo mātou whaatasi ai, ma le fōmai o Vaaitau, leo lo ngafa ma le tātou ofisa tu toni o tala o tau. I tau whai a afa ese Dr. Luteru Tawali, mo sa isi whaatalanga na tamai i le tāli. E mua na whaamautino atu ma whailo atu le mamalu le tunu. Ile o ia ise matangi a wha, ia po se a wha fo i o tau whatu po lata mai fo i a Samoa. Mo le sila fia le mamalu tunu, o le taimi peo na sau noa le ofisili, o le taimi nei o lo wha malu sia tātou lapta inga mo ti munga mafa, lo wha malu sia tātou lapta inga mo lolonga, lo wha malu sia tātou lapta inga mo savili malu losi. Ia maa lo wha malu sia fo i a tātou lapta inga mo ngā sami. O winga au oa ma le lolo wā o le tau peo na tātou e nei fui vai taimi. Peo na ufiti ai Samoa. E mafua mai ona o le tū lalata mai lea o le vaenga ofta ia ingo sa vila Pasifika le u whaperitani ia ina o le South Pacific Convention Zone. O tū lalata mai a Samoa. Ma o i tono lo o whaapuna whanau po o tutupu mama ia ia winga lolo wā nei o le tau. O lea lai e mafuai ona lolo wale tau Samoa i vai aso tuana i se o mai taimi nei. I le aso nafi sa i se tāwilinga vai o savili sa i sautu Samoa o le tala fia ua nga i mau i se atu le tāwilinga o Samoa. Ma i le i se wha moe toi tariu mai pe a fia i Samoa pe tai. Ia o loo iai ia se vai nga tele la vau e feso ta i atu. I lea tāwilinga o savili. Le mafua i ona maua ia timunga ia mafua i fo ona maua sa vili to fata tau i nisio taimi e vaenga le atunu sa riputia mai ai i le lusu fai tu la mai le lua i le auli la so na fise i o mai le lua i le auli o le so le sa riputia mai ai i nisio vaenga le atunu fa mawina i le sili atu le mal se lau milimita le suati palasi tono lo so fai tu la o le selau milimita tono lo so fai tu la o se fai lunga le o ma fariti mai pe o le tala fia unga lava ma tu langa o tato aia ma fauti bunisio te bi wa matai fo i ona si ia le tu langa ile tafe vai tafe o e ia fo inisio vai ngala tu sa fa ma wina ia sa vili to fa tau Sili atu ma le lua se fu lima ia no te le tu la ia po le vai ngala le lima se fu kilomita le tu la ma lu ngatu ia pe inisio vai ngai masani ona tu pui vai taimi fa pe nei taimi to fa tau ia e swinga mali lava ia lava le taimi angere to fa tau ia no si fu ile o le sa vili ia mama wai tu anga malu si le pe ona fa ma wina mai nisio vai ngale atunu o winga le tau ia e taimi la fia e mama fo isinga swinga mali e pe tai o le au telinga lava ia e lolo wa au ia mai ai pe ati munga i lunga Samoa si e fa solo atu le vai aso fou atonu o to le aso lulu po le aso tofi o swinga mali e mai mato e foi i tulanga masani pe ona ia maua ia le langi le lei ma le lai nisi fa solo atu fa i ngor vai aso pe fai e fa tu mauina i pea ia le anga ese atu le vaenga le e mafuai ona lolo wale tau mo Samoa le fa wa pea ia nga luenga mata tu
ia o ina mai whaamatalaga au pito e sili ona lata mai ia mutu inga atu talo le tau au pito e sili ona lata mai ia no ko ia li fo le malu le atu fo ia fo fuanga ma whaatataunga le malu le tatu atu no o le mata i tuina vai tafe e me se ki tala whātai e pia po le apurai e pia e awhia i vai sinano ngase ma le fuasoani ia whapea fo i Samoa ato o lo tui matai whaamama mai a tātou masini fuatimu o lo fua i le Suavai timu o lo paui atu maunga whapea no fuanga maua lalo Samoa o le susunga ia e marosa no meo le tātou Ofisa Sinia o Punaoa tau Suavai e atu ina atu se whaamani longa le tūlanga o le ngaruenga o lo whaatino nei e mese le nofo sila fia o ainga o lo whapea o la lala tu la lata i vai tafi ina ia nofo sa yuni tanu ima ai mai se ai o le whaase e atu no fuanga i maua lunga mo le malu pui puia i o tātou ainga e mai se i tātou lo i eimana o ma whaapatoa whapea tātou matua tausi i a malu no pui puia i tanu ima i le taimi nei o mai tauina i le mtanga ruenga le tūlanga mo lunga wa iei tā whenga i tutono vai tafe i le ngata fo i lea ia o le aafianga mai lolonga i ta whaala whaatasi ai vaenga i se ese o le atu nuu e nga aafianga o fia i lolonga o loo mawhai ona whaatinoina i a si singa le mtanga luenga i le tala whaatai o pia i a fia angai amata mai lau lii se ia o atu i Vaiteleuta ia o nisi la vaenga o lo mai tawina le o saunga le mu e iai ia le awala kolosi lea e lo tupa le vai tafe fuasoani faatasi ma le awala kolosi o lo ifanga li yuta o lo iai foi nisi o awala savali e pe o le awala lea e le lata le vai tafe vai singano i tuatonu lavo le supermarket o Frankies e le o mawhai ona sopo ia mai le fautua ina fo ile mamalo le atunu ina ia sa valia le vaenga faatase manisio awala kolosi tonu la lovaya le e mo umia le sopo ia le vaitafe o lo imata apa ula e avatu fa manatu le mtanga luenga ina ia tautua nale saunga le mu ia alo ese mai vaenga ia afia ngo fielo longa e mai se lava italane o vaitafe e tala sanga tu fo ele mtanga luenga i le pa ia male malo le atunu ina ia failo mai ia pe fa o mai fo ini fa matalanga o vaenga ese o le atunu o lo o afia i lo longa ma o lo sila fia ele o sanga le mu mo le malo la tele e ma fai lava ona po ese ata ia malafo mai fo i le i tu lawa le mtanga luenga po le Facebook page le mtanga luenga ina ia ma fai ona maua fa maumonga ia matu ina tu fo ese fesoasoani tala fia ngai o fautuanga masani fo ili pa ia mane malo le atunu ina ia tama fai fa apale Suavai ia ma fa apuna Suavai mo le fonga tau mafa a tato ia nei vai tau lolonga ia tato ia pea i tu langa o lapta inga o tinu na tele lapta inga o lolonga lapta inga o sabili ma no si fa pea fo i o masani ia o lea o nofo sa nuni le tato ofisa tu tono Faalavelave Matuia Faalavelave Faafuasei e tu sai fo i matapen binana ia awale mamano le atu no lo ni se soaani le atu le no le to fa fe se la i no nielsen ia o le lo ngafa ma le tato ofisa tu tono ia mo ni se tapinana ia o lo fe mai ma le tato ofisa pakai tele la fionga ia polisi fia le mamano le tato no o tato ofisa Autu mo Faalavelave Matuia ya no se foi Faafuasei o Faalavelave tutu Faafuasei o Valaau o fesoasoani tato ofisa le au mai le Lagolago ya mai se mata tuina o le tau le tau ale ofisa o Vaaitau nei o tene o fesoasoani uma ia tato ofisa e fai fa popo fa popo a tato tanga luenga uma ai me se o nanga fesoasoani mo e ele fulu de ia kuluse mo ia mai se tato ma tanga luenga ia e mata tato vai na le o Vaaitau mo si la fia la wa tala po ne tato ofisa o lai a fa na luenga
au mai le Lagolago ia mataitu a le se fesoasoani e fia mau e pōnei ia lo o tala tatou numera iwa fitu ia e riri mai ai pe a fia maua ni whaamatalaga ia e le se fo'i o se fesoasoani i pōnei o loo iai le tatou Facebook o le DMO o le Disaster Management Office e mawhai ona e tuuina mai ai le fesoasoani pe a o ni whaamatalaga ia po ni iata fo'i po ni video so ni tūlanga wa awhia ai so se Vaega tatou atu ia i lunga tatou Facebook le mawhai fo'i ona e tusi mai fo'i luna tatou Facebook le a pēa mana o nia se fesoasoani o le tūlanga tāua lava o lo sawa le mu o le sawa le mu le tūlanga tāua te ona whaamawhātua le fionga e nisi fo'i le tāua wa dewa ona whaasolo ia tūlanga o Pōkalami o sawa le mu puipuinga tāpinanga ma sawa yumi a tatou tunua ni se fo'i o tatou Matagaluega e whai e una ruenga o le tali atu teimi o Faalavelave Matuia ia ni se fo'i ni teimi o tupu Faafuasei o la tainga o loloa o tatou tali O le whautuanga le Matagaluega le mamu le atunu e whaamamole i autangia mai la pataina ia lo tuina atu le tala o le tawa lo ia a le tatou Ofisa o Vaaitau Matuia ia nofo tāpena ma nofo sāmiuni ma Tala au le whaatani ai a ngai nofo anga sama le mu le a silafia wa iai se lamtianga le soifua. Man mea tere le ne pō ma whainga manolonga soifua ma ia. Good evening, Samoa. We bring you this special telecast to provide an update on the current weather situation and to remind all members of the public to prepare and take necessary action to minimize risks and protect lives. At this time, there is no risk of a tropical cyclone affecting Samoa over the next 7 days. We remind the public that the Samoa Meteorology Office has issued the following warnings. A rainfall warning issued on the 23rd of January 2026, flood warning issued on the 25th of January 2026, and wind warning and marine warning issued on the 31st of January 2026. All warnings remain active and the public is strongly advised to take heed of these warnings for their safety. The National Emergency Operations Center, or NEOC, is on standby to respond and assist members of the public. For assistance, please call 997 and 911. Families residing near riverbanks or along riverbanks are urged to remain vigilant and are encouraged to move to higher ground or safer alternative locations if they feel unsafe. Thank you and stay safe, Samoa.